Labandienan. Šiandieną mes ragas 90 daina. Skvaitai vaidintun Zeimeskan medien, kai gistui visonas gailan. Snaigs dabar lanza. Gailai gerjai. Stritavingi pavyst. Interessant är där är någonstans vi zeidun sebi butan. Tai nuvirst vaidinant. Stvi prie ezeran einant kvidan likutan. Kaigi mes butvai buvina einant zbaukis. Sta buvo interesanti padarytun. Aha, stāst likutan butikan, be deiktan, koji mazingi te nesamo dvestuncijas, tai paprasta. Ja. Stāsta dvesinijas deiktan, tai tas paprasta. Sinditvai prie ezeran. Dar stāst, te nesa butan. Oho, как ясно, интересно. Subsliudis pervadinasi teinu njast. Njast butai. Aha, atminėjasi einen reizin en alnastainė, kada nas nikauns zurgi kurtavas piligarban, stvenas tavida sala, en alnasapei bei salangstis. Stvendigi bei stovits sports debiks, liskas, anga ir mestan, likutan mestan kvai buvina baukjai. O interes. Sen pipiliai gremja, azaran, saulė. Tēt, nu ką ėmė padarytun, kas tvenast entrai. Aha, stet paprasta, kai stvitans stovit zmanins turi ir dvai nobovien. Pirms nobuvis astvi, dar antars nobuvis, tai o vērts, kai gistven enlēstva interesanti. Oho, vātjān. Lankstā, stāvīgt stāks. Oho, interesanti. Kas tad? Entrai. Ne, ainens njast. Aisku. Ka vidi pipilė. Nu ką, laban deiktan? Buvintve. Kaigi enlēstvē entrai padarytu, neinteresant. Izskitan pausan perveidienas. Tēt. Nu ką, svirst bandavons, tadan praeit vai izskitan pausan. Aha. Vastvē. Nu jā. Stvīst. Конечно, интересно.
Exempli stavi do vărta, mazingai atvertum. O. Stovėjom mes klaimėgytojai, be tuls per vaidinasi niką nes. Lavan. Nu, stada nerdiv, stesmo liudiju, be visėmons. O, stan deiktam, prie ezeran, erdvi.